akenkafo edia mejeso eye gangster katia meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Pani a wahwe asese tem Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ebusu akase wano emunchiremu enie ye se kase bona se a na ye ko Accra High Court na na court etenase ye mami a wotena dwamu ese wotemuafo eye justice afiasewa asare botwe wade atoda atrem se ohwe application a eye the third accused openi Richard Dapa ana afa so no eye yewra honorable Dr. Kesel Atoforsen wo mo file se anka empenfo ehwe eye commission of enquiry nanka attorney general wopani Godfrey Adame ni audio wa abeto dwanu ko mo hwe mo no judge ni tirem se eningina so bia wo kire se a lack legal basis wade atoda atrem a wo se ohwe conduct a se de nipa bi kan ana Godfrey Adame attorney general woni to me se wotime so de anadofa efa phone na wo frɛ obi abo no kwadu sai se wo begina da kamu a won twantro wona ne nsam na ni se de be ya wono attorney general betima nya nyina so na honorable Dr. Kesel Atoforsen yedni begina emrem no eno ana nipa bi afile application sa na mo no a eye Godfrey Adame tu ye no ehun behia se nka court be makwan na nka commission of enquiries etimi abamu na no ana wobra court no tenase no wo boss ansem me nyina to ogwa kirem se wonya anamo a Godfrey Adame tu ye no a ehun nya ana ni mfa so se wo me be shada sa ebre se ye kope commission of enquiries na o maba be ehwemu eno ti so hwe nsem de ko ye no a wo pani a won na kana na wo ye deputy finance minister honorable Dr. Kesel Atoforsen any an applications makoma komiensa ye boni nyina togoi sada so ana the third accused wopani eye Richard Dapa wono so de ebo atugo ye na no ana wobra court no ekasa no wode atuga no atirem se we no eni nyina so enhyeda eni emremu nyina so se ye besa afo me eye commission of enquiry bia e wasansam ne ho na wobra court no eso de ye no ana nsam trofo ene wopani Godfrey Adame attorney general edi nkobo sanse wopani dia court wakanie woje ne sen na no musem nie. I mean, you remember you were in court, the judge herself, even after ruling, clarified, as she has not given any such advice. And it is only an advice. Yes. And what you did notice after conducting the matter, after conducting the trial, the most important point today is that all the applications filed by the applicants have been dismissed. In their entirety, all the 5 applications are failed. And I think that in reaction to this, I would say that clearly shows as a group of people in this country who ride on manipulation of facts, distortion, and deception of the public. They're always seeking to mislead and deceive the public. Today, they've been exposed. That is what I see. I leave the rest to my friends. Enti ebusuani ayeti yeyi eye aban lawyer pani ene wosoafo a wo hwe atentere ne eso eye yewura Godfrey Adame amene kasa nipa bi susu se anamo a wotu ye efa phone na wo ye free night call e de call ye the third accused no so no entwa ye na nso court mi tiremu a se nipa bi e file application se ye institute eye commission of enquiries e wo sa asem no no eye judge aniti e de justice afiasewa asare botwe echiremu a any legal back bia say ye be form commission of enquiries emusem ana wote ye no ye to akasebo no so ana ye body awuramu e wo finfi mantem na sia hona nka beto de akasebo pono so echiremu a Cape Coast ana afin so eye takwade kwantempo no ehyen bia eso anwea akwanya nkwanhia azesi amekasai ebu afa so be de ho ma anwea ne ka ne nyina da ne abutu a kai ne tax nyina cheze ne tai ne nyina etwa wie mu a aya homte sempa na nkra ne chiremu a kan bu fa so ntino amasisi amekase oshenkani ne de eyade a onhye dem prepre mu odin bia nanso sese ogusu akitane nkwama eya pa nanso sisi amekase yi kwantempo no so no traffic a chi wo ho no enya sem kuma kura amana no ejiremu sei ukopie mu Cape Coast ana afin so eye takwade kwantempo no so N1 na eye highway na sese eda so Ghana de hye nyina titiru ma mo free Cape Coast na mo kwata takwade na mo fa so no sisi amekase kwan no eso asi efri se ka no adanya ewo kwan ni mo agese kwan bia na nchan a aka bi anasa de hye ne betimi afa nchan atimi akopie mu ewo takwade anasa de ofri takwade nso eba Cape Coast no obenya kwan afa so na nka beto dwa echire mu a wa wo free takwade na wo ba Cape Coast anasa wo free Cape Coast na kwata takwade betimi aya ne se wonam kwantempo nso de bebo wa ne se wo moden na wafa eye Holy Church School honom anasa Green Hill
Green Hill eye kwantempon no anasa afinso Agri Memorial School no ehwanom ana betimi afa sente sa pade na tumida se dia ka na danya na kwan no so aye nyame nim nukure ni enya dia betimi de o ka no afa so kwana ba Facebook no so a DLFM 106.9 ka no eda so no wan kata be hwe se die ka no adanya na te say na ties ni nyina twetwe wire mu akwaya ahomte sempa je kwan no enwa no so na gu nchan a ekwan ni nyina na asie yi enti wa wo free Cape Coast wa wadwen se wo de wani akire mu otakwa de de bra Pamadi so betumi akofa eye Holy Child School honom anase Green Hill eye kwantempon no anase Agri Memorial School no ente sa pa de a enya de Cape Coast na afi tutakra de kwantempon no obetumi afa so ofise ka no da ho asese amekese yi enya de empenifo etumi abetwe kan de Africa na mo ba mane yese ahyenkafo na de shefa kwan so mo made so meya hwe yefri se Canada so da kwantempon no so empenifo ba mane se yefa nto Ghana de hye nyina nim no mo hwe ono ho eyi okon de free wa banso no ka no eda he important Kano eda Cape Coast wahu ena eye takrade kwantempon no wonya Cape Coast kakra bia esi takrade mainway highway no so a wotira Cape Coast kakra bi na hono mo ana ka ne da because say ya divert kwana kofa Agri Memorial and I say Holy Child o ma divert ya fa da route no okay naturally say eye in between eye Mori Mori to boot wotira Mori na wo kwa because Agri Memorial there between Agri Memorial and eye Pedu Junction no enwa David be kwantia bi ana eye Holy Child no so na ho no mo ana regional coordinating council no so na chese ho ne ye fro no mo petro nti be fa ho no mo an wa kwa kopiem e wo tantre nti nam tantre ho no a no wa kwa kofa eye Kotokraba market wo na chese watwa eye wachi no agu na what yesim ewo Pedu Junction from eye Sildo no nti wo free Sildo a the next way no na chese wa join the main road no ewo eye regional police depot hono a na chese wo benkum so okọ nti sa de a wo bebre pa go hwe ka ye da ho ya okọ enya se kwa na waji ni nyina fa o na enti ka we yenti eto time ben ani yentimi empagem free hono mo no je se nta no ba ya wie ya ena ka no akwakoto atokwan ni mu se tim na we se de ka hwe wo hu ba bia yi no sa express ni bi wo hu ba bia wo pese wo fa okoe na mfa na wagina ho no obono modin bia sanka obeyi afa ho so obetimi akona nso anye yi na wape ne ba bia agina boko anwaka de da ho yanwe ne gu kwan ni mo no kwenshende de bia ebe hu no bi enti abusia mo ba yen Facebook no eso a video no eda so amo so mo betimi ahwebie na yento akaseba no so na yenkwa yanim a abusia ensem a yeken ekoso ewa santemem ekoso ewo nananom esirem ebra wonom edi afasha hodo ekoso ewo miamia hodo ekoso wonfante chese Ghana fana babia no ekoso na nyina no ene sese ko ba se ebia yesi wo hene anase ebia wo himpo bi akwakoduru ayiase a mo behu se ye tu etuo ewase ene obetiri tewu na enwusie me yesho sasa asema make Ghana fo edi ho adanse dada na sade no a ekoso no ase yesi hene a na ye tutuo edum kire se eye tuduro ama sambeka akura na se beto da se wobra yesi wo hene bi na ne mfafo ne kese ne manfo di na chie na abrafo yi tutuo na tite wi akire obi abayo a wokọ ne babie na etuo etima kokunu a aya we ho sem papa na sa wo ha no eguso ekoso no ana wo hempon a wote abanwa so e wo dagbon metre eye overload a wo no wo dagbon na nanu motrankona eye ya na abukari a wo toso mienu wode kokobo akọ ede ama ehemfo a e wo na trankona ana afenso Ghana fa na babia se sa de no a sa ehemfo ya na Ghana ya di ni ehwe wo kirem se daachi bia no ye be kura ni hwehwe pa wo kirem se e ba ne se na se ye se bio abakwasema na se bia amamre bia na no se se ko to hutuo na ye tutuo ebi wa kura mpo atum se live ammunition etuo aboba etimi kum nipa na nyina nso ebi wono so a sophisticated weapons ene ma hodo a yetimi didi awuo ne nyina nso yade a se wo hene yesi no a na yeto se wo hene kwayi a na yeto ade bia no a efa ahensam ho no na ase nipa bi edemra hye wo nsam na wo hene na wo mudi na chi no ebi aso wo hene kase krade a aposifo ani mienu tuatua ho na yetoto saade no a wo tirem se anyade betimi abo akura
na wode sanse mo nyina to Ghana wo kyerem sa kokọ bi de woni ma de kye na so tie firi woni anon eye registrar ede ema dagbon na nanom atrankonya eye Al Hassan Fatao wono ana wogina wahempon anamu a wode sanse mo nyina atu Ghana wo kyerem se ade no yade a ha dwen efiri se adenti anatemamfo civilians no a police fo ne Ghana bambofo timi hwe han ema ade ya yesi wo hene nti enipa no so wo ye okyerem so wo ye ahenkwa so wo ye abrafo na wodi wo hene nim na wo tutuo ana wo busa se ayana so wo hene no yesi no anaso wo hene kwa yi a eye wo ko ana wo hene kwa na wode sanse mo anyina to da wabra na wo kasa ewo dwumadie biase ewo DTC ewo tamale eye etifido mantama henkro ana wo kyerem se saade na ekoso no se wo my Ghana bambofo ntu ho anamo na se yese eye wo hene na eye nti ebeja na sa no a ebeje nsamo na wo my Ghana ye benu ye ho daache bi wobra ye wura Fatao wono ana gina eye overlord of Dagbon ya na Abukari a otosumyenu anamu a wo kasa no emunsem ne Nanama, this meeting is called as a matter of agency to discuss and take steps towards saving the good image of the kingdom, which is gradually being threatened through proliferation, misuse, and abuse of small arms and light weapons by the youth during traditional and cultural events. I have been reliably informed by my elders, some security personnel, and other peace-loving citizens about the brazen impunity by some youths in carrying sophisticated weapons and live ammunition at various traditional and cultural events, especially during installation of bridges. Enti ebusuani ayeti yeyi eye registrar awono wo Dagbon nananomo atrankonya ne din ede Al Hassan Fatao wono ana wogina eye overlord of Dagbon yana Abukari a otosumyenu anamu a wode sakokoboyi ekoye ede ema Ghana for titiriu ene ehemfo a wonom ehwe ema saade no etim ekoso na enu achi no anatifido mantam so afo yewra eye shani Al Hassan Shaibu wono so dutuda na wo kyerem se senia etuo nketwa ene kyes akode ewo Ghana for dem na ewo Ghana for nsem no se wo my Ghana etena se di masade ne koso a abato bra ne ekoso no wanhwe ya na Ghana etimi ahadwan enu to akyerem se wonom atumi ne wo mo nsem no wo manyina nkambom titiri ene small arms commission na obibia no a ensem fata se obi kita etuo na etuo da ne mpase no emra no enturo so sa honorable eye Al Hassan Shani Shaibu wakasane munsem ne. The right, an announcement that has gladdened my soul because it has always been a worry for Rexet, and Rexet's challenge was for us to infringe on the rights of the chiefs and people of Dagbon. Now that the overlord has spoken, I think it gives us the power to act in a certain manner to make sure that Dagbon is rid of small arms and light weapons. Enti eni ayeti yeyi ayetifido mantam so afo yewra Shani Al Hassan Shaibu ano no so dwumadie no opiase bi na wo kyerɛ sɛ mikobi na manka medie mankokora nka yenti wono so gina simpie ni apaso a wo hotra kasamu ede sansamoyi etu edwa ye to akasebo no so ane ye begina mu wankrabumpure mantamu na nedu a meka sai enkrabumpure mantamu so afo Titus Glover akwakopie mu ewo circle kwame nkoma circle ekomok endrada ejabra ne atompotem honom na nya asem keto ade ye kasebo ede honsem ede babetu da ede mawo na nedu yi anopo kopie ho na ode won kese de ma ade hye tempotem ho se efri ne ko tententan ade hye tempotem honom no mohwe na obiara nsore ansan ya na adwen se ho na ahye no wasagwa gosi ne dan biu o se da bi efri ne ko na bia na ade hye tete na nkasa mpo no enya ade a efamra kwan so efri se honom na nkasa se de ho aye no ho tan ana afi so apomudi mu ankasa po nya de bebo se Ghana ni de hia we Ghana ni nimpon wo betena sampotem woni senti no o kira de hia yi mo na obi ayen adwe so besa abone sese won potem won de sa pa de efri ne ko omo de asrafo akwaje ban age ban potem honom se be ya wo a wonnim na be ya wadwen se ene de honom ahyentin wa wadwen se wo san akoto abrabo no so de ye chewa waso ba ya hye pa o kasa na o kire mu se ha adwen ye fri se endrada eje tempotem honom no wo hwet eden ahodo anipa titim potem honom na yamya ne mu de kure ne enya de aso ne o kire mu ya kese ni nyina ye nuadan enuadan ya tete na sa tentan tan na Ghana de hye monya oman bi so mawo Ghana de hye pa titim o kire mu adabi
enya kra okaza na okire mu se endrada chese eja tompotem hoi adablaka fodo eda sumo afi nso ukopie mu Accra New Town so mu nyina da sumo chese enya samikoto okire ma wanyina yo ho kese bia enam amanfo ne nsa so na akofo hawe ede aba adehye a wonim ka bi hye mu ni senti onde ohu ni se efri ne kɔ enya de ehu behia ema omaga na yetimo no adehye tete ekomoko no omasa akwa tempotem hu okire mu se eja ahye ye bia hyeda ompese beto so miensa enti ode woni kese de ma wonim se efri ne kɔ mo hena eja wo ya atono ma kwa ngosisi mo dan hofro efri se mo yedi se betimi akofo ha kese pa ede aba okase na okire mu se sia make se Ghana National Fire Service for no omugu so ahwehwem akopem se eja na to ho no mo no bepem se na ye kese yi omuni ma de kura de ba no mugu so ahwehwem se be betimi aboa no ba husunsan so ana sa de kura nam so ebeja no etumi to mpotem ho no emrata tos grover oni samtwe for kasa no emu nchire mu ni. This fire that gutted the place, if it affected any of the lines, we're all gone. And I'm so sad that the human beings are living under these pylons at the peril of their lives. It's unfortunate that they are living here under their circumstance, but I've instructed that nobody should live here anymore. Nobody, and we mean it. Because as regional minister and the regional security council, it is our duty to protect every life and property. So a gentleman, he said he's a chief around here, and I've told him that I'm pleading with him. We don't want these things to continue. We don't want any third fire. Therefore, they should prepare and leave. We'll make sure we put men on the ground to make sure nobody, and I mean nobody, lives here. I mean my words. And anybody who try to rebel will arrest the person and send him to court. Any awoti ye ayo swafo a oda enkrabumpure mantem ya no ne den editors Grover. Yento anwumre no sia kase bo no eso. Ye di free enkrabumpure mantem mo bofotene ba ko atifie po ye toye ani anafo. Anwumre Ghana fo nyina edi ayawo DLFM 106.9 eno nti wodo message ne ba so ekenkan edema pa na Derek Ayete ano say good evening Okogyeabour ene ne wo fa ase kasebo no mo de sano manam ana Pedro wa Madina Cruz wose kasebo ne demo live ewo Indianapolis Kumasi Tano so wose Kesben Junction ana wose wetie papa na wo hwe live on so ewo ho sa wodo message no ebroyen ewo Facebook no so a ye bekenkan ne nyina nso na ye de amawo ye nto akasebo no eso ye to akasebo no eso ana Food and Drugs Authority wonom e de warning kase pa ene warning wan e warning tu ene warning 3 womo de atomontre so se bam e ka kire Ghana fo nyina ese ye de eye anase enipa bi e de insecticide spray bi abagana anase insecticide eye chese products bi abagana na sa products na penefo ka ho asem no ekita eye naphthalene na wonom ekirem se sa naphthalene no one da ho se wo ba yusu eye product naphthalene wo mu a ya moni na ho firi se wan we yi a ebetimi aduwu ne betimi so adu boni a da chi bi na hwa na busua mu kokura ne hwehwren na enkrata tententi a Food and Drugs Authority for the baye no ana wonom ekirem ese eye sa product na eye naphthalene ewo mu no empenifo ne company na eye no wonom ade instructions ekwa obafa so abayuso no womo ade ego ho na so yakwa ete se Ghana fo ne bi eto ade a wonom enkenkan product na ho nti no sade no se ye die se ye nie ene de won hwekura de hianse wo yuso na wotiremu a wose sa wo kenkan eye product ahodo no a empenifo de abadwa so na naphthalene ewo mu no a ya twere wo ho ese fesi baby a enkwada entimi enu ho anase enfa me baby a ensuo ana aduane ewo afen so naphthalene product no ye enfa me baby a ejawo every se ebe baby a ejawo a ebetimi a blast explosion betimi asi ameja to na se janso to mu a aha na wonkwa ekwadane asatoma ewojem eno nti FDA fo kire se wobesere Ghana fo nyina se efiti na ekwe se wo yobi a wo eye product bi a ekita naphthalene na de enhihye no se de sitie no fa nya dwuma bo mode se kasebo ye de som ho no wo betimi ahwe na de adwuma se de be ya wo kire bi no enkofa o how bi emre wo ade abusua wo kire mu a ye pampate kwansa ne eto abere kirefo anunti do mbe ye ne se wonom eye FDA fo no wonom any state institutions ni bi ebe kan bom ahwe se de be ya Ghana fo betimi edi su pepepe na wo kire bi no enkofa bone ema Ghana hanomo wabra empenfo de sansem wetu dwa no ana DLFM central 40 Montreal so ne Ghana fo di nkomo ebisa se de FDA fo ekani o
mo gene say nsuo no ma na ma fina set ana akofom da watimi ahwe nsuo no so na wa yusu se be clean amount be so ye say James be nsuo wo nsuo no ma o de tuma de ekum James no sane ya obetimi anu nsuo na wonya effect bia ebi no mu de to aduane ho se be bo aduane no ho ban se bia wo aduane no nsei akwete se wo sorties bi ntia te se nchene ndi wo betimi dia preserve aduane mehu we bi o social media me kura ma na bom mehu e bi se ma dibida nti ama se me jina zisia no wo se me ko na me ko check up me hwe se e bia manya effect bia na se me nya effect bia data na ye machine bia e bi nya den e hwe sa anya menum by the time me hu se sakafa no e ma cancer because me tea and me ko research and am hu se me kure if me na me de gu me dem pa but see idea me tea sa se me fan enya den en gu me dem I am the shensium na manu na bu shenya no ana wo mo ni sade bi e hye me bag mu se na be ya me mata de bia e mo ya kama tenso na ba ne nya papa tie di tuma e ma me di tumu me nana na ekire me se ya wo di tuma esuo no se na mo bi e wo bia no enko ni pedwem oku na se blena se ba fam to no mu so na kroje enye boni bia oni pedwem nana de ya de ono a ma nhye dem bi se no mu yie na nso de bia obeko bia de kamfa de e won nyame mu de bia ese kanfa enwo me mpa mu me bebia any corner bia ese me mpese enti Ghana fo na akire wo madwen no enu nti naftale no enya brofo kese o eye kamfa ya kamfa Kwadwo kamfa no ho chese megire ho amenti ase eno nko ene ade a ne brofo no momu no eye twi ewo Asante Kasem kamfa na chese brara befa sadetie kamfa brana befa enti eno wasam ne ka na Kwadwo mekura ye kasa ho wo bi gu ho be sa duosia e twa me ho ahia se e wadam a madam ye hwam na ye se hwe ho yi na ma me ba ko no wan tese o se de free ne nana no mabre so wanom a odi agu nsom ne mani nyina nom saa se ye se odi gu nsom kura me nsuo ne ye hwam wo se kane no si ye free kokotro so bedru fi a na ye de bia gu kulam so ni mahina na dey enti wo prum na se kanfa gumu a hwehwehwam onu ma na ete ongoto AFD fo modia mo oti ba bia mpuru ka na wono so ade gu hwe boa pa o na meken ba bia nuadan na do so saa no unya bi gugu ma ye se pam ene wonia keleze ni kakra folo ho a me kura dem de gu me dem na apam ahohombone ndi ne be sele free na ekọ se de AFD fo aka no ye company fo hwehwem no mahunu se o hawo na AFD fo so no ye free so kan fa ogro interne sa fi na hwehwem abedadi AFD me wo fa se fo ni wo mo de mfidi ni bia be ka ho ndi se o ma hwehwem no kosoro sa ya aka no mo ni hu mfidi o mo de je hwehwem enti kan fa kakra gu me dem ontimi ko yinturo tu gu o senior dabi tetete wo say ma ye mfengu ba bia akwada ebedru ho me ho akwada bia ni ho ana me ho e children som ana ye mfengu ba bia aduane wo ohimanim ye mfengu ba bia aduane wo na so bi be sra no de ne baba na bia obi ama retre obi ama sra me fa ne ba ma ho sao e ho menye nkwara ho okay se wo fa mpodi ana won so nkwara so ntino atma se wo fa se de ba bia wadure no na nanom baba fie o hwani ye ese rekwa ba obema menkran ma ye free o ko so de no be hu kan fa obefa business ama so ba ama medem bo wan wedem to aso kan na obepa sama me ye to akase ebo no so ana ye bo e de awuramu e wo Gomoa East na honom na NADMO coordinator na se penny o da letter e de ma ono hwe ato ye nchem so mpotemo no akase e kiremu a enkran pompode mantem kwantempon a dan kran e free ma kokko piemu e wo eye Cape Coast na si amekasei wonem de ama contractor oye adwuma wo kwan so nti contractor na bo no homoden ema ensuo bi a ede eye mampon sisa kokopia kwan so wonem a eno no ekura bi eda oye fra honom mampon a eno ye Gomoa mampon no empenifo akire ma ayensu nsuo ne da honom papa yi wakwa kwatua nsuo ne se be ya obetimi aboa na waye te sensam so foforo wo kwantempon no so mesi amekasei ensuo ne buafu ne kokwa apa ya de se yiri afa kwantempon no mu nyina ma se yi enkran pompode mantem kasa hodo a every hanum akwa Cape Coast and after the free Cape Coast aba no abaya boachi bedin e ka se ne ntumi mfa kwan so free se kwan no enso na yira fa so gina ana opani ne kasa na wo chem de se ya kasa wonu me se free enkran bompode mantem kwa Cape Coast ana se free Cape Coast e bank bompode mantem de obaya ne se ukoduru eye Patin Junction hanum a wo free nkran e kwa de udu Patin Junction de obaya ne se bo moden akwafa eye ahwerem ahwerem kwan no so ho na betimi afa ntisa pa de e ha ho
enya de kwan bedam ediama ho na openi oya district director Edman Admu Robert Jackson okata na o kire mi say oha we na so pa na so oma wabade anhwe mu aya se kometumi abomaden na nkaja oha we no enka no atumesi na sisi ameka say nya de nso no etimi atwe afiri kwan mu ni senti adesha wano fa kwan no so de ototo sere say momaden senti se yawdom de agu kometumi ade so ana mo nso amofrita etakrade anase Cape Coast eba enkrabopre mantemu no munya bedu ubedu wini ba pe de obeye so obafa jaaze kwan no jaaze kwan no wona na befa no wure makwa pie mu akwati junction sanya san pa de tumuda wotu ba kofa okire kompote mu hono mo de anya de beboa wo kura ne sente no afutu Ghana de hye ni so na mo ahyenkafo ne firi say said you nso na yira fa kwan no so no nya de betimi aboa ma wo de kan na mo hono ma obetimi afa so otere mu a omugusu gbadwuma de se betimi nya aboa na de hye nso yira fa wono ma wono ho aka adwan betimi aboa no ma aboa wono okyerem say sesi ameka say ade hye bia nso ne yira fa wono sesi ano adan mako ohaduonum 150 houses ne sesi ameka say nso na yira fa wono okyerem adan mako miensa na adwira gu sesi ano ade hye nso yira fa wono mra anasa nse so ma ya ne say omede wini makogum e wa so adan ahodo wonpotem no betimi aboa na ade hye mo kaka adwan mu no omanya baby atna eno openi a oye nadmo director edema eye Gomua East the day ade eye Robert Jackson okasa no emu nchiremoni tia ya kese de ekwan no ma ache bien ya bese ekwan no ma ache bien na ene da yim de anka nsu no obokofem na anka cars na etuma fadobat ahamachin be ye nonnan ekononum aye be he ekwan no ma ache bien ntitire ma ene da oye direction na directives na ye the mind no say ifi winiba Erba, another wherever you are coming from. Let's say Erba, Basina Kwakra. Yes, so it do Winneba Junction. For one saying, a corner the Hokopia Kwati Junction. Then you save yourself from any disaster. Say if we do so, Basina call Akraya. Also, it do our Mrowa. One American Kofim ho. I'm the Nansampo Assembly we could Kwano. Or Kwanso do Kopia Potting Junction or higher bridge no much bien or the Emma Mafahakra. Until my house is a situation I will hide. Eneda nkofo be 150 na ono no nsunu okoku wefefe ye ma woko oye Pentecost na Roman asodanam ana pe yer kase edena baasa ebu a ono chede lucky there na nkofo no wonyim ti da na de wo ma ye evacuate wono dan na oya ada se eyi wo ho a anka you can see oye disaster oba happen. Eni a woti ye eye Gomua East National Disaster Management Organization openi oye da letter edema wonom ne din ede Robert Hackman ene na woti ye enyumre no sia ka se bone yesi nkonya ye kenkan ye de asomwo no na wo ba ye Facebook no eso a Kofi Parliament an wo se ka se bono edam prom eye loud and clear ewo aguna bobikuma an wo se ka se bono mo de sano manam na ketekre GH ana wo se wotie ne live edi free sankori mfantim an wo se please today I hope you are doing well. Ye ho ye pa nyame adom ti ye tiase. Ana wono so wode abai. Na ebusuan se de di nkan e de hye mwase no. Ena nyume no sia ka sebo no. Tresa kwesa himfie nam. Eso asadampo a ye boy homoden ne de kan ya de hye free se. Ena anyume Ghana Black Stars, the senior most soccer team, the Black Stars of Ghana. Ade yi omoma ye broken heart kura no a Ghana ntimi nyai wo machiri tai. Entisi atai wo mo achi anie. Na World Cup qualifies and nyame adomo a ene ebono so a wonom ene eye Mali man no edi bo ni papa e wo Mali akese e dansam ketwa enu ntika se bono so ho ene seya ne ba bekono seya ne ba bekono na pe credit go phone so ye ba bedi nkomo Black Stars ninti seya ne ba bekono Obia me handkerchief. Let me see your handkerchief. Into your handkerchief. I promise so I can see it. Ghana na tesu. Kaya shebo ya shebo. It's official. Ghana mbeme. Ghana blaster. Nana nyami ne crying. Wanna baby. Wanna baby. Wanna blasters. Nana nyami ne crying. Yeah, best mona too much time cost no back for man Ghana blasters. Yeah, the na ya go. Hey, but I kuma fo. Any day are you but got someone worries for castle. I demand bed up a in jump boy. I think Vasasu Lementary. Yeah, me na like my Celestian Prince Bate, baby jet.
Yensro blasters. Nana nyami de crying. Yeah, best samona Yensro. Two more time cross no back for my Ghana blasters. Yeah, dear, you know you go. Yeah, the Bible, the time was I want to see up here. Kuku Kwamani, I want to Maswell could not do it. Ghana might have it. Hey, Castro, so dear. I had said there was a chimney and media to my bottom. My memory when Cheney and Incomo Ghana Black Stars and Agent Akono or prediction a day. It's in the Jimmy in the South Forward and Kibu in the day. Me part of expectation a day. Check one a drop and I show the actual boy see. One hour pass man. And then a bonus super pepper. Yeah, name Mali at the boy. Me part of prediction a day at the end of the 90 minutes. Me part of a day now what can the actual boys and at the end of the day no so who says Ghana. Yeah, Besha saying 0534050199 and 0593406565. Good evening. Pole. Pole. Oh, me hoye fena ma fe wo. Oh, Mr. Masu. Oh, me ne he fitiana pa. Me ba ko sia ne no de me Judy na bo e ti me nsuo nti me ba mate ento we blasters e be hye Ghana seli mali fo o mo mali e be seli o mudin na o ba spell nice e be hye fo and no hey udidi so boys Yenware aware de yenware yenya bia ne atia so let us say good evening. Good evening. Odi and self friend. Your friend is Benji. Mikasa Fichema 57. Can you be your blasters? You better saying. Oh, and a boy, a bay 2-1 and answer 1-1. Sir? And a boy, and a goes the grim dim. Sir? It's investors now. I'm on 1.5. And now I bet you will be better to track more. Yay! Me try be that me I will use of what? Hey. Me want fast near. Good evening. Hello, good evening. Hey, you would have done go pon. Wait a minute, I'm some pe. Me want fast say. Pauline. What do you want? Janet by phone. What was my minty away? Yo, I'm going to put 2-1 and 3-1 my. Sir, I'm players don't have one a bit much ago. Oh, the captain, the motivated by the family. Sir, I you not agenda, so I'm bomb whom I do my job. Sound. Mo fast me that say good evening. Good evening, Wafa. Me want fast be ni. Hey, gangster cat. That's right. Wafa. Yay. Me di the 49 mama back up. Amansi premier. Wafa. Maminti. And sebi me Ghana media. Obi anywhere or the reference for Asampa Eden. Ekodo and will be answering how then in Sabin Combat the Jeffy. The may bonfire and I must Ghana for some moment after now I love your crown or you we need to one. Sebea a bebuama we need it me a phone yet me a palm on it. Because Ghana yedin pa and you need to make qualifies Anna. Near found here for everybody be near TSC Abonting. Any. May dance Papa 49 and good evening. Within this enough friend. Yeah, mpacha on network no em say wugina kuraba ho twen free kuraba no. Oh, that's what's up. Your parents shop. Inti kuraba bi ense shop wo. Because kuraba the any network ni sia. Me ni nkomo. What did you say? Set up 3-0.
30. Sir. Oh, I see. Inti ebesha 30. 20. Okay, Medas. Good evening. Coach Okogyeabour any assistant Sammy. No fast Benny. Your friend is survivor the Casafisha. My minty survivor. And then blaster ball until we are coach why. Simple. Sammy be assistant. And yes, I know about men. Okogyeabour. Yay. And then the Ghana Titia Pansam Kla and your Mali. Sir, would it to a tour? Sana Mukodamo no more ama Burkina Faso for Grashamo. Oh, and then the ending of 90th minute, yeah, Ghana 3. Sally, she, coach. Men so made us say, good evening. Even often, me want fast in here. and the first to be a man yet. And you grow. Eh, what there, huh? I bother. Blast off one in here. Hey, pay video, not the answer. You, Matty. My papa break it. Yes, almost 3-1. Sir? Yes, almost 3. No matter back. Because almost to keep a woman to your mom back. Sir? So, sir. Oh, I see. I'm not much mad at you. Oh. What I ever said the mother you credit. Yes, yes, Abra. Me Judy. Good evening. Good evening. Me want fast be near my last caller. Child, the evening you mau Pacific Town County 25. Ima, I mean see way. Ye GBZ Ghana ye be first half the Ghana be first go for first half. The kind of Ghana be share. Ghana there with 2 goals one day. Sir? Yeah. I see. Made us say. Enti abusuan enti me mfa frefo no biem na me ye one man support enti me free hanom a awurade dede bia wo kromu ana kire se ye mia ene se de free ti obesu o mensa no no enya asam kotoa DJ Omarion ene champion Kofi Taylor abaifo emienu na de ko Facebook nyame nsira wonom akinkanfo nso ye emienu ne di e de Grand Stakati a meeting kra Okogyeabour Ocran Nhyiraba Penny Nhyiraba Kwadwo Sammy B na last time match no ma menka bi on sofo atena se sofo enne de wo mu ni na metumi ama Ghana fo nyina hu di bisi ne o man ka hwe mo asofo mo anam se football kra na eya bosomsam de tie ne se Ghana fo mu ni di kan di ana maka no Ghana ni bi oni di ye no me sira wa dadi di ansama ase ne ya bawie because enkofo we ni mu de ni mutumi ye okuru ma se ayem kro ayem kro mo ma ya de aboro so a na bia mo benya 1-0 bi eno kra no mo mpa ye bi go minimi say ida say bon e be ye goalless anasa 1-1 anasa ye be ji ahye ho aba me menji tim we ni Mede ni YouTube ni bi say say dey there go vitela di so ne bebe fie the blaster for we ni pa ni amumienu mususu nyina ni amumienu mususu nyina ebo mu masa ubetwa bet na ko jamali kwachi apakan starting level say wo hu ne say apakan 11 na beto me akra me line up no asi na me de Kofi Taylor di obi ape bia mo bia nka malifo na ebegu omo 3-1 me say di ope bia kan ope kura wa wutire etua so masa na koton di o me say enti Kofi Kwadwo say o mo ni di me boa me say o mo ni di me o me de Ghana team we na da hon me kaza me jomu di na mboa o mo ni di masa mo ni di o monta o machi bat mo ni di ansa because me de ya me anim ni kure ni me pompe me fa ko di ansa makofie kura me ko fa we ni mo de me ntumi fa me ni nto no so kura Kwadwo ye ko no me yemfa nto dwa se me pa cha e bia wo ye babunu na e bia eye tricycle aye abobo ye wunim twi na se wo betimi atwi a me pa cha company bi ehia Ghana fo a enim sa tricycle ni twie na eye for sachet water distribution enti yesremo ada company no epe adwumayefo titirimu ne mu a monim abobo ya tricycle no monim twie no de ehia no sanopa
wo be ba no abefa na afei sachet water ye hye gu na dia call distribution me pata wo ye interested se wo be yes adwuma na se winim tricycle ni twia but mo de so be friend number si miensa 0243 10 13 21 0243 10 13 21 and 0555 5 ni miensa 0555 27 47 57 number here I said 0555 27 47 57 and 0577 47 5343 me pacho so wonim tricycle etwi na so wonim twi company a reputable company brofu ya manamra for mami na me ko University of Bantama chese wudi na chi say ya brofu akese be say akokan so wanya asem emu asem ye ndenti enti me pacho ada wo fra ye beje osumi ene wadi nkomo ye tricycle abobo ya wonim twi for the distribution of sachet water yada asipi referee bomo prrr nyanko sabom biem